Amerikanci, odnosno njihov diplomata, govori o agresiji nekih drugih država i o nekom međunarodnom pravu koje su oni i srušili. Ne znam kako imaju uopšte obraza da posle toliko desetina ratova i uništavanja država uopšte mogu da razgovaraju na tu temu. Pa i ovo što se dešava u Ukrajini također oni uništavaju. Ne uništava je Rusija, uništava je upravo ta Amerika. I naravno da je ovo što je Lavrov rekao, mi možemo da budemo rusofili, kao što nas neki prozivaju i tako dalje, ali ako čovjek objektivno sluša šta čovjek govori, u svakoj ovoj rečenici vi imate potvrdu koja istorijski je dokazana, apsolutno. I prosto je neverovatno da svet ne sluša, ne čuje i ne razume sve ovo što on govori, a on govori apsolutnu istinu koja je nama kao Srbima naravno poznata zato što smo mi prvi stradali, bili smo prva žrtva te zapadne hegemonije. Oni su srušili međunarodno pravo upravo kod nas. Ovo što se dogodilo u Ukrajini, naravno, to što smo mi preživjeli, mali deo ljudske civilizacije je to razumeo. Ali ovo što se dešava u Ukrajini je sada shvatio cijel svet i shvatio je šta radi u stvari ta zapadna hegemonija i shvatili su da je ovo početak kraja te hegemonije i da je ovo stvarno borba dobra protiv zla koja jednostavno ti moraš da se staviš na jednu stranu, zna se na koje smo mi uvek bili strani, a ovo što Rusija danas radi, ona u stvari brani ne samo sebe, ona brani svo normalno čovečanstvo. Ja imam prijatelje sa kojima sam razgovarao koji su ranije bili malo skeptični prema Rusiji, recimo neki iz Indije prijatelji, onda iz nekih islamskih država, oni su u nekom svom svetu živjeli i sad oni kažu mi se molimo za Putina. Znači, islamski svet, budisti, hindusi i tako dalje, znači ljudi su svesni, svi oni koji imaju poštovanje prema tradiciji, prema kulturi svoje porodici, oni se mole sada za Rusiju zato što shvataju da je ona jedina u stanju da se odbrani, da zaustavi ovaj ponor u koji nas vodi ovaj Zapad. Ne zato što je Zapad učinio nešto loše prema nama, ali sve ove tehnologije, zakone koje nam ubacuju, da ne govorim, razumete o čemu pričam, znači kada vi treba da birate pol, kada vi možete da usvajate decu na način na koji to radi i tako dalje, da se ne ponavljamo, znači to jeste ponor, to je, pazite, nećete imati veru, ne treba vam više crkva, ako nemate žensko, muško, ako nemate porodicu, znači vi gubite fundament, a fundament jeste porodica i jeste vera. Zakon je nešto što je propisano, možda ga poštuješ ne, ali ništa ne može čovjeka da drži jako kao što možda ga drži vera. Bez obzira koje si ti vere, ali to je nešto što čovjeka drži najviše. Ako unište to, unište taj koren i fundament, onda jednostavno ne znamo zašto postojimo. I onda se svodimo na tu zlatnu milijardu o kojoj je i Putin počeo napokon da govori. Vjerojatno i u tom kontekstu Lavrov je rekao